Okay guys, about the Gretna Village outlet. Seems like there's people monitoring the amount of people going into the shops. There's too many cars. Yan. Na guys, nasa likod ng shopping area. Manood ta na. New normal ako guys. Nag-imaskara, barang mga ninja. Bugna kayo diri guys. Gap guys, oh gap. Okay, next ad to mga designer shop maguling diri. Ito pa yung mga shops diri nga ako kabalo guys. Magsugod sa sinugdanan guys para malukop na mo. Nay boss, you go boss to 50% palit sa kung jogging pants, t-shirt, ito ba? Jogging pants eh. Palit sa kukan guys. Usa ka item maning tindahan, super dry. Pauwi sa Mindeli guys. Oh Georgia, how's your day? Fine. You can't go to each shops. There's some. Yeah, na ibang shop nga usara ka tawag makasod. Siguro mo ato sa puglaing shop pod sisory. Ang Nike sa mi guys. Parang naghanas sa mga kuyong sapatos sod. Kasi mga pugos ko palit og kuyong sapatos. Paano yung napalit? Makeup. Grabe linya guys, taas kayo. Na, muna atbang ng mga Adidas. Kami go sa Nike me. Ang pangbae mo ni sa tutos, panglaki. May pang football oh. Palit kong shorts guys, shorts na hoodie. 52 pounds ang jacket, mga 26 ang short. Manay ka Georgia. Palit ko niya na pang jog niya. Okay guys. Perting tugnawag yun, hangin. Thank you sa mi. Kay perting taasa limited ang number sa tao nga pasudlon. Gikan nami adto to gikan nami sa Nike, and then nag-queue na pud mi para sa Adidas. Say hi dad. Hi. Diyan na pud mi sa Adidas with Henry. So kadugayang pili-pili guys. I hope nakapili na gyud. Pangkatog naman nga. Para pangkatog. Okay guys, muli na may kay mo trabaho pa ko niya. Bitin kayo pero mo plano mi balik mi ani adto sa village outlet mga probably sooner than later. Okay guys, Lux Trigo here. Okay, so just kidding. Just recording whatever we're doing, really. But at the moment, Dad's cooking our take. So what's happening here right now is Dad's cooking lechon. Ta-da! And that rotisserie machine is the one that I bought for Dad for Father's Day.
How long will this finish pa? How long will it take? How many more hours? 1 hour? Ah. Sa pilaing buhato natin. Di ko kiba mo vlog. Oh. Eh? Eh? Deo. Oh. Yes, daw. Oh. Nga mo diha. Kanunay mong paibog og kaon. Amo po dire ni apo among ginagmay. Lechon. Kini. Mao sala ni ron pero sunod semana tibuok na ni lechon, tibok baboy. Ini ha ning gigamaan jud na ho para lechon na ginagiya. Sige mo magpalaway. Bausan pa mo na mo ginagmay. Nya mag kita-kita o tapuhon kay hapit naman ni mawa ning kagaw sa tibok kalibutan. Kita-kita ratin niya ganing pohon. Bibo ka magbuhat naman kog padjag gamay kung maulit ng pohon. Bibo man pa diha. Diba? Ito si Papa. Come on, Pa? Pa? Goodbye! Okay, guys, so we're gonna go downstairs now and see if the lechon's done. Then. So that's what it looks like. Crispy pa? Okay guys, so since my brother's not here, since he's working, I'll have to finish off the video. And the lechon's done. Right over there. Ta-da! I hope you enjoyed the video, and I hope if you liked the content that we show you, please don't forget to like and subscribe down the description below. So I guess we'll see you guys next time. See ya. Bye.